People of the Philippines. Nako sa Dubai. It's Friday. Wala siya'y trabaho. So, wala lang. Dugay kami ng mata. Nananaomig sa lida ganina. Sa team kita na, Ogoy? Nga sa lida? Koy, sa team gi-play ka ganina? Koy. The King. It's about King Henry V. Kaisug, koy. Nakuhan mga ko, nadala ko siyang pagkaisog ba? Picture da eh. I am King Henry V. Buang. This is my land. This is England. Ay, Karon magkuan mi, humanon lang naman yung mga imnon dayon, magpahugas mi sa iyang sakyanan din magkuan din mi, mag-jogging me. So it's been a while nga di ko workout kay after sa akong surgery medyo gilesan ako akong workout so di kay ko galihok-lihok. So karon it's been like August 21 akong surgery. So medyo taas-taas na nga panahon so I can do like proper workouts already. Mag-jogging mi karon. Magpasingot kay lahi ra gyud basta sington, di ba? Padalong mi corn sa magpahugas mi kanang sakyanan. kay Abog na kaayo yung sakyanan. So karon nami sa Alnada, nami sa unsa kitawag ani? this is Let me show you. It's this is Bisdak basically- Road. It's Yeah. Bisdak Road. Baghdad. Baghdad Road. Baghdad daw. Baghdad Road. Doon na kaayo ay Baghdad Road. Baghdad Road. Sa my tower. Busy kayo. Makaabri na mi. Look, makaabri na mi sa mong bintana oh. Dili na kayo kuan init. So the weather is getting better. From 33. basta summer, imagine 45, 46, 47, usay mag 50. Karon it's 33. So maka-jogging na mi ani nga orasa, mga alas 4 dili mi ka-jogging kay init pa kaayo ni until 6 PM. Pero karon pwede na mi mag-adto sa park. So kuha mi karon mag-jogging mi sa park. Oh, take over. Okay. Yeah. Dagan kiga. Guys gonna come with me now. Hi. Normal wash? Outside inside only. Yeah. You need from down? No need. It's just the normal. The how much was that? 45. Here. Here. Okay. Okay. All right. Here we go. All right. My friend, how are you? Manay lang car wash area diri manay sige pa car wash ni Takno. Kuan ibili na namong sakyanan din mag-jogging na din kay almost an hour man ang paglimpyo so ana mo buhaton karon. So mag-jog na mi og sugod karon. Amo lang gibili ng car. Ali na ko ay. Isahay ko ko diri kay kaka-awkward ko magsanina og pang kuan, pang workout kay mga shorts or sleeveless. Pwede naman siya pero napagyapoy mga tao nga dili pa kayo kuan ba kanang anad bitaw magtanaw og tao naka shorts or naka sleeveless. Naiinit magud kayo. So that's it. We're gonna start now. It's gonna start running. Koy! So we run for 12 minutes na. Ikan dito sa car wash. And then padulong mi sa park. Pakita na ko sa inyo ang park unya. Kinahanglan man mi mag complete og pila to ka minutes koy before we stop for 1 minute, ha? Every
between 3 to mga 3 minutes lang. 3 minutes, so... 3 minutes run, 1 minute Oh, walk. yeah. Padayon mi, ha? Alright, we'll see you huli na, again. Bing. Narang park. We're close by. Yun na, Bing. Mo ni mong park diri sa Alnada. Nag-stop si Takloy Kajut kay nangihi. So, I got the time to film. Sure na kayong weather current. Kapoy na ko. 3.4 kilometers. Pila to? Naka Ano ko, 31 Bing? minutes na to. 31 minutes, 3.4 kilometers. So we completed 3.4 kilometers. Enough na to. How many minutes? 31 lang, mahal. 31. Oo. Stop na ako. Oh. Pero okay na kayo ito. Kaysa wala. Grabe, kapoy na kayo. But we really have to do this because you know, we're not getting younger, so we have to push ourselves. Balik na ta? Baklay na sa may balik dito sa car wash. But we're just gonna walk, we're not gonna run anymore. So mga Okay ni naman, Alnada Park, people. Tara, baka na. May bago nga mosque dili. Ay, museum. Ay, museum mosque. Mosque man na. Sorry, di ay. Pa, sabay may maingon ding. Sabay may maingon. Kanina area, residential area ni siya diri majority is Nagkatanaw sa imo sa diyo. Ay, fan hindi sila. na sila. Mga imong fans club na imo. Mga fans club na ako. Followers. Kuan, residential area ni dire. Sige. Majority are families na diri dapit ka gapuyo. Mga Like, recycling center, wood, leather, textiles and fabrics, plastic, paper, cardboard. Gana. Oh, you will still find desert. Nara. Alright. Naliguan ra gyud siya. Kani nga sakyanan. Kuan tag 3 weeks dili maliguan. Ambot niya kay busy kay siya perminti. So karon kay mahadlok sa tagsakay kay abot kayo. Kaya iyan ang giliguan. Bayad pa uli na dayon ni.